Aniyene nemikhuba yebantfu nangetimfundiso njengemoya yemvelo emkhatsini. Konke lokho kuphambene nendlela yaKristu. I'll put the number 6 again.
Ngakho-ke njengoba senemukele iNkosi Jesu Kristu, hambani nikuye. Hambani. Baba sithola sibongelele ivile Nkosi kahle. Baba egameni lenkosi Jesu Kristu waseNazaretha, Nkosi yomsamo sothando uNkulunkulu wamandla. Nawe livi lakho Nkosi yokulunga selibekiwe ubaba ebusweni bethu, Nkosi yokulunga sisanda basindiso. Sicela ukhuluma wena Nkosi yokulunga ngenceku yakho Nkosi yokulunga. Yena baba ethuthebelayo Nkosi yokulunga, ukhulume wena uqobo Nkosi yokulunga. Sive wena ukhuluma manje ngesikhathi sakho ngokufa. Egameni lenkosi Jesu Kristu waseNazaretha. Hallelujah. Makabonga uNkulunkulu. Lokhu bazalwane kukhuluma kaNkulunkulu lebesikele lesikhathi lesi. Amen. Amen. Lokhu lebesikele ubhala Paul la ubhalela ibandla laseKolose. Hallelujah. Ubhalela ibandla laseKolose Paul. Ukhuluma kubantu labasesondweni. Amen. Khuluma nabantu labakuphi labasesondweni. Or esinagoge. Whatever noma kubida ngakho kodwa ukhuluma kubantu abalapha. Hallelujah. Kuze kusawunda ke kwangathi wabathola abala ekhaya endlini wasubhala leminyaka. Wasuya baxwayisa basawana. Njengoba senimamukele. UPaul akakhuluma into lesuka kuye kodwa ukhuluma into la ibona kubo. Hallelujah. Akakhuluma into sometimes nangathi uphethele ngamasibongo ukuthi lembuleka kuye kodwa ukhuluma into lembulwa into la ibona kini. Hallelujah. Amen. Kuthi njengoba senelejani nimamukele qhubekani nihambe nikuye. Hallelujah. Bayibonge Nkosi. Lezula lithi ngakho ke njengalokho nimamukele uKristu Jesu iNkosi, hambani nikuye. Bazalwane akufostelanga ngumjikijile ne lathithelwa njengembe nenhlanhla lenhle ulimuke. Amen. Uma kukhulunywa bazalwane ngalokulamukela, akukhulunywa ngezinhlupheko zomuntu, akukhulunywa ngezinkinga letihlangabezana, kodwa kukhulunywa ngokwamukela Kristu iNkosi. Uske na umemukele Kristu Inkosi, uyaqhubeka uhambe ukuye. Hallelujah. Asikho isikhathi la kumele ube off kuba kuye ngoba wemukelwe. Sishethiswa bazalwane ukuthi enkosini akunikwa nzawonye. Hallelujah. Njalo makusile kuyahamba enkosini. Futhi nendlela yokuhanjwa ngakhona enkosini. Akusimple ngibona unkosikazi wami ukuthi uyahamba enkosini. Nguye akubona ukuthi enkosini ubona njani. Ngoba lesikhathi uqhubeka uhamba kunezinto letendekala kona kuwe letikhomba ukuthi inkosi ayisuki kuwe. Amen. Ngoba bazalwane umntwana ngene esikolweni lo mntwana uyaqhubeka. Uma njangela la emayuni high school nguwona wakhe ukuthi ungenela grade 7 ungenela grade 8, but ukuthi lo mntwana akakahlali la uyahamba ubona sekuphela iminyaka lethile kokuthi hayibo kanti umntwana akhi siyabona basaba ngilapho la ubona imithelela ukuthi kuba khona kwakhe emayibuye kumbikela ukuthi
kuntshintshanyana ubona ngebehavior yakhe ngokwenda kwakhe kuthayima lo mfana lamalanga kwathi sokufanele kuye nangemgibelo esikoleni hawu yinzaba kuyakhulwa senifike ekugcineni haleluya kuyahanjwa kuhanjwa kwakhe kwalomntwana uya-upgrade usuka kwelinye level angene kwelinye level ayibonwe Nkosi enguye nokwatiko ukuthi kule level asuka uyangene kule vele ufanele ungena kuyo noma ungena ngemgugu na ngoba lokho baba maya kuleli level kodwa lezinga lakhe liphinde level yase that's why I'm to Paul uma seninamukele hambani la ningahlali ndawonye kodwa njengabazalwane inshaka bazalwane enkosini uhambo lwakho kukhula enkosini nasemandleni ayo wakho tipo lotela usaphenduka mele watenda sonethulusi nasenkosini awuthi uphenduka nje ubelithulusi but nawuphenduka ubasudi sasenkosini ngoba yini lethe uma sekaphendukile bahlalisele phansi bafundisise konke liyabona umuntu nakasabale lowatilo nalokhula uba nemehluko ayibona Nkosi uba nemehluko ukuthi since nafika Nkosini ni achieve 1 2 3 4 and the thing that awuti-achieve ngemandla emthakazo haleluya uti-achieve ngokukhula enkosini that is why basabona akubona ku-achieve enkosini kuba nesudulesha akubona ku-achieve enkosini kuba semshadweni akubona ku-achieve enkosini kuqashwa nguhulumeni ayibona kodwa basabona ku-achieve enkosini ekuhambeni enkosi kukhula enkosini nasemandleni ayo namakhulu nesikhathi tinto tikudifita usesemncane wabeletelana ukuthi ngifuna kukhulu enkosini wahlala kushaya wahlala divithita wahlala tikhiphela ngaphandle because sathane konke lomntana wabo uyakuzonda sabeni wakho ufuna ukubulala so Paul manakuba lebandla washo abazalwane baningi niyajabulisa bathi lalela hambani nikuye leli likhona kuye haleluya hambani nikuye leli bazalwane leli likhona kunesizathu uthi makaqhubeka uthi uma nihamba nikuye ningakhohlwa kugcila sika ningakhohlwa kunjani kugcila sisasekanye bazalwane siyakunderstand ukugcila kuthini so lento yabathi ukugcila sithi awubathi excellent shele mzalo bazalwane there is one thing you fully understand about enkosini enkosini akuphilwa nekuhalakisa enkosini kuphilwa ngemantiniso haleluya enkosini asakhe la picture but enkosini seti original futhi enkosini kungemandla enkosini nawulo ngiko dan ube ukubone bangiko haleluya because uma sibabazana asikwathi kungena but sitothichana ngokuthi kwenteke njani enkosini uma sikhuluma ngomlogilile sikhuluma ngomlogilile ulisona usibaningi now what
Hayi ngiyamhlolele. Lapha sikhuluma ngokusebenzisa. Lo nje bazalwane. Lo meka. Bonke bangani bazalwane liyacila nje. Jesus. Bafuna ukuthi kuthi ufika namuhla. Hallelujah. Yes, Pastor. Bazalwane, alikho live lesebhilina uNkulunkulu lelisiyelele namsebenzi. Kugcina kunamathelela nendlela uNkulunkulu afunakho. Uyakukhumbula akusasilula diwela lokho understand ngakho. But that's nina khohlwa noma nine igcilile to stand still egosini. Hayi nesikhathi se-worship. Hayi nesikhathi sokuzilakudla. Siyakubezanile. Hallelujah. My Lord, because kunamakhono nakutatelayo khona uzinkuma swabela khona. Yini ukutatela lokho? Yabo. Kunabantu abathatha khona ngemakhumela. Hallelujah. Jesus. Uma inkosi bazalwa, uma kuba ngokutatela kukhuluma fa ukuthi ngiyacabanga ngithi umshaya akabelisi. Kushaya. Lokho ukuthi umshaya esikhathi singaka ufiki. Hallelujah. Enkosini ke bazalwa. Kulula simkhambeni. Akuthi sebathakaza ayiyangena. Nkosi nakuya ngathi. Kunesaba. Ibazalwa. Amen. Kunesaba lokuya enkosini. Isaba lakho kune-agreement. Oh my Father. Kuyavunyelwa ukuthi ufanele. Abantu abasabana bazalwa. Ufanele ungena noma ngoba ungazungele ufugile. Kunetrickyana izwi lithi bonke bamenyelwe kuye. Angithi but akusibo bonke labatawulo kuzoba. Bakhona labatawuta kuye. Kodwa beke ngokutatela banenti ngo. kuNkulunkulu bebengala ngemuva kwakhe. Abakemi phambili. Ngoba uma phambi kwakhe nyalo sifakazela ukuthi ekugcineni kunemhlabelo balomiswa phambi kwayo bona basi lande But
welcome wethembekile. Church, there is a secret la. Inkosi ayikulahlisi. Come on, church. Inkosi ayenjani? Ayikulahlisi. Uthi utanabo baholi uduhudla tizitsi takho. Ubabone bangena enkosini. Uma ufika ukuthi wow stop. Kuyaphuma. Because it's not necessarily in the sea. It was in a sheep. Tell us who we are not in the solution. In Boston, never said that. They say to me, listen carefully. Oh, get a Boston fool. Never been an hour. Look up below because. Nel stato l'italiano, il litro di un con la messa. Alza con la il litro la fai per l'espitare la cosa sentire. Alleluia. A tutti lei la sempre da parte così. Because it's so difficult. Un'essa tipo da sempre, nel tipo da sempre così together. Hallelujah. There is a secret pastor bila. Uma singulu asingema noma ngayi. Uma sinangulungulu asihlaseleki sinoma kanjani. Hallelujah. Ngizokubuza baba. Ngoba ngiyacabanga ukuthi ngenxa yokusebenzela kuningi etimilana. Amen. Umsebenzi wakho kuba kunye nokungabi. Abona umsebenzi. There is a lot of people labafuna imithandazo ukuthi babe bezakhe. Ngenxa yezinhlangano nama-challenges labanayo empilweni. Laba dobha bawokudlelandleleni kodwa bafuna imithandazo kube bona abekho busy. Abekho bani kumnikazi womthandazo. Yibonke yasesifika sithola umuntu uma nemthandazo funa abe nestate eceleni. Athanda nemthandazo abe nesipeleti nesikakhomba ukuyathandaza. Athanda nemthandazo abe anemandi lakahlawa ebe mthandazo. Athi abankulunkulu abadala ngoba sokuphethe ukuthandaza umuntu kufuna uzahafulele isikhathi gijima uye extra time. Futhi awutende ukuthi ufikile enkosini waba nenhlanhla walahla konke ngokungena kodwa inkinga yakho wasahlala enkosini wakasagcili enkosini. Therefore ngeke ukuthi ngeke tintana kasenyameni daba siswabulazo ngifazakaza abantu la basele ebasese asenyameni abantu. Hallelujah. Amen.
igama laJesu linamandla. Uthabaza zakumbe ngetilima. Titilima nakho. Athi into esokweni. Athi into ezulwini. Netilima ukuthi uyashusha. Ushusha ngempilo yakho. Mayibona ukuthi. Hallo. Mulapho la Satan bese kuthobela opportunities. Hallelujah. Eba kuthi Vaselina afake isandla sakhe. Hallelujah. Afake nasemandini isandla sakhe. Afake nakho oil isandla sakhe. Ngoba itolo sifuzile sathi waniketwe manje emhlabeni. Not kumuntu. Kodwa kuphi bazalwane? Bonke umuntu semhlabeni uyayikhomanda. Ude nje akathola ukubana uNkulunkulu. Uyamthatha umdinisa sibona sidrama umhlohle kuye. That can happen. Ufuna ungafuna. Uthi ngani? Baba mama ngidisa khona mshayile la. Kuneminyama bhola yakhiwe. Because une power mshayile. Sisamini ngokuthi. Ulethi khathele bele. Sika saba le challenge. Yebo ukuthi kuyagcweleza la tikolo ne. Verse. Yakheleza verse. Elima ngoba le tikolo lo le tikolo. Because I want of Bagala Sekolo. La tikolo lisomse kune language. La student begathi na MSc. Waga education. Kude lusito kude lwenzi. Hallelujah. Ngoba Satan. Ngeke abantu libhaka. Ngikhuluma kahle. Satan akabanje ngokulela sana. Sicela mabasha do wathi. Akabanje ngo. Akumbani. Futhi Satan akabanje ngo. Ngidedelele ukuthi ngena. Satan akabanje ngo manje ngena abasizoshuka ngilebeka. Ayimba. Usuthi namunye ulapha ekoleni lapha edolobheni makhale school part uthi isecurity yakhe sishaya khona sifake iwall ya seven wall spin whatsoever la tu saketha electric wire like uthi safake na alarm safake na spotlight uthi kwaba na spinner service kanda mjonji sasa kubuka na soto la stop normal ne na batlaba bachata ifence bakati fence so njobo ba I ekade kuchoba babu kodwa nabakubeka bakhatha kuthi kule side le fence bavula indlela yabo bayivula bagubha bayaphansi bayophumela ngani kwalomthamo bangena ngekhathi esikoleni bawo bathatha into bangena emkhosini baphumela ngaphandle. That shows kwekuthi kude kude ipho Sathane neke mandla kuyo emhlabeni. Mina ngisitawo ngeke ngiguma kude Sathane kude you are wasting your time. That's why the Bible didn't even have to go to see about that. Noma mtaka zalanda kwa mtakatifu. Utaphuma na noma mtaka bafohotela bakushaya kuma belekia. Uthanazi uzu Alexander Ngulu. Titola kusina sifikele kusina samini. Usisiweze sana sana kusina tu. Intina kusina akukhona Ngulu physical. Ganzi ya Ngulu was spiritual. Hallelujah. Ukuze asihamba na Ngulu sina nkasu. Hallelujah.
Haleluya. Uthi nigxile futhi nakhiwe. Haleluya. Nakhiwe kuye niqinisiwe ekukholweni. Kude leminute lokufuna ligeje likholwa kuye. Haleluya. Ngoba kunema challenges empilweni lokufuna vele afuna akuthole ukugxilile wakhiwe. Haleluya. Mayibona ngoba wona akafuni wena kodwa afuna kusutha isiselo sakho ukuze wena akhona ukukwentisa double job. Ngoba phela abantu abathi ngapha kunyalo ngeke uzokubuka wena ngiyawazi. Uma usuka la ngalazethe ngeke uzokubuka yino. Na usuka la wethala kana senjolo. Ana kubuka haya ngeke ukuvile kumnazi ukuthi ngoba le gama lemnazi zoba lemnazi sayedeli. Ngeke manje nje shathi ngomkhulu bana lesi. Yabo masiphala lekuvala. Kanti lokho khona lekuvala. Ngoba umuntu akakhiwa physical. Oh my father. Umuntu wakhiwa spiritual. Bese uyabhathwa physical. Amen. You understand? You like it or not? Ungamara but kunalaba kufuna kula helis. Kuna zobe. Because then we have made so many advices. It's Samuel only we are okay. Because every challenge never came on you to tell us. But as a woman, who's a good flash to you? That's why every man is saying, couldn't you take what I was teaching you? But still, I couldn't do it. Papa. Uma kumple. Haleluya. Ngoba nami babathatha umtimba baphethwe. Wona manje babathatha umtimba ngoba basaza si-choice. Simo simchallenge. Wahamba nomuntu wayosebenzisa umtimba lo. Ngingashaya ekhala lapho ngoba senza mina kusasenza nathi nolala nathi. Ngikhumule singathi ngivuni. Ngoba ivele shoza phela ethanda Michael phela mina yama kunena nasithela ngeke ngathi sifaka basha bese ngiyajala ukuthi ngosakala ebekude always kasapho umendivo ebavesela abantu ngimhlobo kwabantu bakusilazi naku mendivo bathi moya wakhe hasa so Amanti laba niya baphatha njani? Baphatha kahle. Lelo yabo ngoba nasenetha. Angifuna Jezebel ngifune ngimphele ngitho. Mina Jezebel mina. It's no, not me. Hallelujah. What's up with the child in the house? What? So the way language the better say the spirit and Lord will let them happen. Ngoba nasenetha been revised. The thing about the natural, but the case, the case such as it in. What the name called? What the balance? Come see the Nibula. Not the Jumbo. Nibula. Amen. But what am I going to do? Sing at the land or sing. See how they say a capital. Opinion very call of us to call. Baba, and sing and do one. The other was about and was in a water. I would do all the sins to the land. Because no one could
ngokwabo. Hallelujah. And basaba wasakama atinina mla kuba lula khona. Njengoba verse number 8 athi kwayangifuna kube khona onithuba ngokuhlakanipha nangenkohliso eyize njengokwemvelo yabantu. Hallelujah. Mina ngathi ukuthi verse yaleli basa lokuthi akakuthumbi ngezinto letingekho ukuthumba njengokunje. Amen. Mayibonge uthi nakakuba nje sesa athi kuwena wena njengoba ilockdown usotshwala kude ungaphisa umthombozo wakhe usebenzisa wena asebenzise lokulona kulula ukuthi ungaphisa umthombozo but kungathini ukuthi ungathakazela ukuthi COVID-19 iphele. Because every day call, ask me, must be one of the most fundis. I said, I'm going to say, I didn't go on like this. I said, hey, you are out of order. You are out of order. Who actually swat given Gumawanga? Sinatuba will go, but that's Uganda was. Hallelujah. So, everything you know, half an hour, you are by the it was very man joy. Senator, absolutely. Let's count. I'm saying, I don't know what you're talking about. Good to my Christians. Let's listen. Let me do it. You know what I need. But ibuka le
la mkhathalisi weGibhithe neKhenani akunamuntu. But nesandla saNkulunkulu kuMoses la phuma emahlabishi akho. La hamba ngale yabonga. Listen. Uma kubhokile belingahamba belima litshele Moses sesilambile. Ngicela uyinake lelo nginake. Libandla lakaIsrael belingabidelwana uma. Belingabidele kuhamba lize liyo. But banome bani abaqinisele kuhamba bonini bayemba. Batshele Moses sifune manje sitawufa. Hey, kunemele nakhona kuyevula la mthiso. Kunemele nakhona kamide kuyevula. Lokuthi belima litshele Moses. That is a sign. Yokuthi uma likhona livinjetelwe inkinga, lingakagcile enkosini, lingadiyeki ukuthi lithakaza khona. Lisuke limile. Kanti khona alikabitelwa kuma. Bathole Jordan. Lento ingabayinkinga ezingqondweni zabo bayema. Batshela Moses. Kunalabo bakhona. Because can't you remember? Futhi unokhulele khona la. Abangana namayezi. Sofa. Baphumile kodwa umkhonto wafuse. Uma senimamukele hambani ngeke uyicabane i-COVID-19 makuni. Niyathi sakubhalala kahle abantu abakuzile. Niyathi nje singayi. Fazala. Bulu la ibile ngale distance le. Mhlawumbe la le 1.5. There are many things that issue of no one. Come on. Given to Robert's prophet. Because if the band live at a distance, gomunye, spiritual. God will never move me. And we'll see. But when we live at a distance, spiritual. Live at home. Ngoba ema-challenges ethu lokuthi siyashare ema-ideas kanye khona kwethu akufanani. Lokuthi sihlabela kanye akusho nje ukuthi knowledge ngoba nje bahlala kanye bayawathapela ngempela ukuthi sebakanye. No, it's good bamcreatele one when distance ukuze ukuthi nakuwa knowledge angabi isibalo. Angathi mangiyaphakamisa. Angathi ngithungela ngeke wetha ngiphila. Kanti bese ngicethe sona. Hallelujah. It's perfect level. Because singabaza le Bible kulinaka manje nakuphuma Israel eGibhithe waphuma anikuqa. Ayingcube. Lokho lokusakhuluma ngeanalysis lo bese yakhumbula ukuthi eqinisile. Ngoba sathana akakhulumi ngento lengekho. Kodwa ukhuluma ngento lekhona, neta ayigcwele. Angcone ama-analysis wabonile eGibhithe. That tinyosi lengakade ngokuphela. It's how the church faith. Ngiyazi lokukhulu cha. Ngoba nawufika inkosi nawufika nje inkosi uthi cha. Ihlala tonke. Ubasibala sisho uyafika inkosi.
born again Christian. Nasehlala etoko futhi idingo tasemvanzi. Lebonke. Bese yaqala ukulahisa ngoba ngena ngoba. Ulahla iprofet. Ulahla iprofet. Uma lahla mapaphe. Kuningi silokulahla. Ngene nje yakubotho lokho ngakuthina nami ngakuthina boyfriend uyathanda kulahla. Angiso sifuna ukucila basaba nginikhumbuta ngone kepheni. Nabo abantu bathabo wena. Antsabo la. Hawu masisikhethe le ngola. Imadosela ngena endlini khokhe lokho ngakuthina nami. Ulahla lokho. Leso sikhathi lesikhathi ukulahla wena uyakhela. Wakhelela ngosi. Ngiqinisile noma kungazeleleka nelo vuka ungive ukuthi malemtshana ngisamfuna kabeli kayo. Because mina ngakhelwe ngosi. Ngase ngiya understandiswe ngosi ukuthi ngibitelwe kuphila naye noma simo sinjani. The same language lekhulunywa is the same language lekhulunywa kuye. Are we together? Hallelujah. Therefore, when it's just exactly, the start what they got a thing to pipe and language is actually I'm coming from the shop. I'm coming from the book. I'm coming from the language. I'm coming from Christ. Let's just catch me on man. That's why I'm coming down. I'm coming down to the last person. Come on, look at what I said. For my church. But I said, no. Kumputela. Era no time. Wafu da kuba tahenda na mapoli yule ni akani mapupe. Ana na baba pila na baba tape. Wa toba ni loko na zaba. Wa where's the status? Wasale. The more eka njalo wa fuselela no mungu ngani. Uyabona sasa kana. Wa fuselela what a speech, what a proud narrative. Oh, amen. Nambona Kristo. Wewe ulimpilo yake. Hallelujah. But la manera mapenzi kwa kufanya mchira kwa mtiso, utuma mashmela mapenzi ba kitchen, ba yotenzi sapala na baba kwa kushara na ndoto. Basi ya Mungu mtata Kristo. From experience. Go back and think, go since it was so 70 times job. Hallelujah. So what? Near Fisa, and I'm trying to stop you. Go to a second, or see, it was yet a vaccine. Good as you show us, poor powers. It was yet a vaccine, and it's still a tower, I say, fully goes. I see it, I'm looking over the sting and donor. I see it, I'm not. Oshama nengosi phakade naphakade siyosuka izinye besi ngicela sithanda seliqiniso bazala akusilula never. Sometimes they preach you don't know that preach one year. Absolutely. Mushai sana sana nini ya mbele sana. Mushai sana nini kwa kushelegi na mpuma ile kugeni kwa. So mpolisi. Sasa mimi sasa shop funa nikuye msiku. Mimi nakana. Moyo wangu ulimana. Mafunia na watu wale na watu mtolea na wale watu wale msimpozo. Baba fulana kabia kile nasengela na sote tunafanya. Uti. La baba ni baba ni wanafanya kutulisema watu hakuna leo. Utsa kutewe na geti.
wavuka wema ngedina ohlala nenkosi phakade naphakade mina ngicabanga Tito lokufuna kunentomba azama nakusasa nigcine kuye mabefisi ngagcine kuye kodwa nigcine kuye kunezinto osakakusela nagcine kuye asicompromise asigcine kuye. So that's why you can't come here to us. How about the one who was from the Joshua and the Echo? And then almost hand on the horse, hand in hand. I saw again. The only thing no call with the second who sushi with it. Iminako letuhlupha nenkulumo nakonke okuve abantu bakusho kususa ukukholwa kwakho. So bathatha ngathi bosibona umuntu elelide udlala. Yamfuma la minamba ngesikhathi nasele. Akahlala nene umchacha nene idonsa nemali yakhe. Because ejelelana ubelefuna kuphuma. Hallelujah. Jesus. And God when I said that I can't next to the corner. Now what I want to know what's happening. Jesus. Now let's know this. Jesus. Who man pens that them say that they got me call. That's what I said to my man who they got me call. They got put them high if you need it. You're cooking it out about who make us. This is gospel. Jesus. Have you only for your family and name? But this is gospel. Mulheres, what's the point? They are petty. Jesus. Afu. So we have a hand and a nose. Jesus. You only got home. Go home and one much soul. Jesus. How Jesus is the good king. Also, we have a good answer. Let's do it. At the answer. Jesus. At the 20 dog and sweat. Oh, ma, ni mama again. Unja ni mama again. Unja. Jesus is iyakho thina. Jesus. Singabuta bakini ngoba sakaka bayathi ukuthi ayiyona yempilo leKristu. Hallelujah. Enkosini kuyathethelwa. Ngimbe ngisithethelwa. Ndayikhumbula into babasolo wami nayo. 4 years, 5 years, 10 years ago, ngiyayathi ngenyanga. Kodwa umzala uThixo lengimenda ligunya lakhe. Umsebenzi wakhe popholisa amancane. Jesus. Ebinyanga, sinele nginyanga sesathu. Jesus. It's up to you. Kutufunasa inyama. Remember? Msitende Satani na authority enyameni yako. But kuwe so that okay, no pesa kama hapa na ndio si vile wote kosi. Gato taitanza leo, taitanza. Ya boga wewe. Taitanza. Leo nikuula. Ukuthilela phambi kwami, phine namhla kuNkulunkulu. Utayithanza leo. Shimele ngicela lese.
yambala ngoba nami ngumfana nabathathu aphasha gale khaya ukhula ngaphasha uthi walahle mavi batani bakhe labamtshela njengaDavid atshela Saul kuthi uzuphumelela hamba kahle phakathi ugcine yonke imiyalo yaNkulunkulu but umkhathi seyaphasha uthi mama ufika phila ngoba ulahlekelwe ngemavi emhlakanipho yabazali labanye babanganaye kodwa bangaphi ayihelo ngasengicabanga ngalo sokuthumela ukuthi kodwa wathini akhumbula makela sini wena sindlu lobisixoshana nomntana mathesi down for friend nyawo wazokusini ubone pushe wena usetini ngabona uyekela tivi kusho sathi mfowethu ngabona lo mncane kuwe adigalela tivi nganyani athi ngeke amsida bekangana nkulunkulu nama but amsida ngoba akhamba enhlakanipho ukuba joba phela lelo beniyena nje kuthe thuneni nomntana ndo phethe lafana namanga njengoba namunye nakuthatha amakwesikuye ngakuletha kimi so that's why it's about akungabilidi ukukhuluma kwalomzala kangakanani ukukhuluma kwalo because I tell you utikekela nemaketela lomwe wakhakha masofika umfundisi une-ID because inhlanzeko yakho ufuna ivele neza yehlele emzalini yakho ulibeke etanhla ngoba lisukisele kwendile nokunikho siyathandaza iphamandla cela bamfundisi kuthandaza Sita mine, ngingasana matheli bafundisi, ngingasana
empilweni yakho. Siyathandaza egameni likaJesu. Siyabonga baba wethu ongcwele. Siyabonga baba wethu onamandla onke. Nasekuseni egameni likaJesu Kristu. Nkulunkulu wethu nomuhle. Nkulunkulu wethu nophilayo. Siyathandaza baba ekuseni ukuthi uphinde Nkosi sinamathelise kuwe. Dikhona baba tingo leti sipitela ngaphandle. Dikhona baba tingo leti funa usisusa kuwe. Sitawubanjwa baba namathelisa kuwe. Ngengati yakho Jesu nenemandla. Ngiyo baba leta sinike magunya engasuki kuwe. Ngiyo baba leta sena sihlale kuwe. Ngiyo baba leta sena sinamathele kuwe. Siyafisa baba wethu namandla onke. Uhamba sigcilile kuwe. Uhlala kuwe. Uhambisa baba wakho. Sende baba ngalendlela wena lofuna ngayo. Ekuseni egameni likaJesu sesikhona njengebandla. Khuluma kahle baba phambi kwethu. Wakhuluma kahle baba ezinhliziyweni zethu ngilalele. Wakhuluma kahle baba kithi sihleli phansi. Ngithi baba wethu onamandla lekumele sithathe izinyathelo tekusondela kuwe bese siyanamathela kuwe. Nkulunkulu wethu onamandla onke. Nalaba besithi asingafuna kusunjonja, nalaba besithi asingafuna kususa, ngeke sasuka lula ngoba baba siyabe sinamathelisiwe kuwe. Sibongele baba wethu omuhle. Khuluma kwakho Nkosi kwasekuseni. Khulume kahle baba ngenceku yakho. Phinda baba uqhubeke ufihle yona. Fihle baba nako konke lokubitwa ngayo. Qhubeke baba wambule etambulo. Lethi tawena libandla lakho liqhubeke nathi babe. Sibonga ukukhuluma kwakho empilweni yethu. Sisithe Nkosi silahlele okuzala. Sivuse babe lokusha. Nalo mpilo Nkosi loyifuna kithi. Siyende babe singatendisi. Kodwa Nkosi siyende sifitelwe kuwe. Qhubeka babe nebandla lakho nasekuseni. Nkulunkulu wethu onamandla onke. Siyabonga babe. Wethembekile ungasiyekeli. Ungavumi babe nelinyawo lethu lishelele. Hlala kithi babe ngokuthi nawubhala ngaJohane uthi labahlala kuwe nawe uhlala kubo. Uthi babe batawucela noma ngabe yini abayifunako bese bayendelwe. Sibonga kakhulu babe ekuseni. Wethembekile Nkulunkulu wethu ongcwele. Isikhathi sakho babe. Phinda Nkosi usiphe kuthule ezinhliziyweni zethu. Wenele livi lakho lingasuki kalula empilweni yethu. Egameni likaJesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Siyabonga, thina Nkosi. Kunabazalwane nangabe bakhona labafuna ukuhlanganisa nelibandla abazalwane. Ngikhohle ukutshela babe mashele ukuthi endele phoso. Ngiyacela nje abazalwane nawufika ukuthi kwangathi senginawufuna ukuthi ngisala khona la kuleli bandla. Usukume ukudela iphambili egameni likaJesu. Siyabonga. Ngithobe bese ngiyabingelela bafundisi bonke
Bingelele labengithiyana makengithiyana ngingcede Nkosi ngilukade ngibomake bonke bokhokho nelusha haleluya. Igama lami ngithapelo sibonga kaNdlovu ngiyamthanda kakhulu Jesu lo elekelelayo impilo yami nje indzaba yami ilula umuntu lomusha losetwa ngibaba uNkulunkulu haleluya. Ngisindisiwe ngiyakholwa abantu ngithanda ukubonga kakhulu futhi ngempilo yami la ngilekelele haleluya. Ngisindisiwe ngiyasindiswa ngiyakosindiswa futhi haleluya. So ngithanda ukubonga kakhulu ngalokho uNkulunkulu nelivangeli lenkosi haleluya. Ngikuhlala mhlala lalikazi entokozweni haleluya. So lami ngibone kukuhle ukuthi namuhla njengoba senginikiwe lethuba ngisale ngisho ukuthi sengiyakhona la khaya haleluya. Ukuthi lesengivile la khaya ngiko lokufisa inhliziyo yakho haleluya. Ukuthi ngikholelwa kulo ngangekisa lona ngiyilo liphethe la khaya haleluya. Siyabonga lo amen. Haleluya. Nkosi mshayeli ndaba. Siyabonga uNkulunkulu ukuthi ukuhlanganisa nebandla. Uyadlula lebazalwane ingcebo la kithi ube sewubheka yena nokumcalisi ngoba